udla inkukhu namacanda wayo. Ufunani kumamami? Yini ongayitholi kimi oyifuna kumamami? Yini ongayitholi? Mamela. Sisi, ngicela before nimxosha. Control uyazi ukuthi ungakhuluma nomuntu wami. Ukhuluma nomuntu wakho. Usijwayela wena, ungazosijwayela wena. Uyaphapha inkinga waphapha wena. Inkinga yakho. Waphapha wena. So kwenza umzekelo ngawe lapha. Waphapha wena. Ngafuna Uwafeba and ofeba nale bantu ukuphumela igate. Bengicela iskipper sami ngivayo. So kulandela ngeskipper sakho. Hi guys, ke tshepa le shapo. What's about today and I don't wanna lie guys. Ku utlwa hantle nje ke nna le lava se re batla ho le motivate. Yeah, bafethu, we just wanna say, I personally just wanna say, bafethu, you know, when la ukhona you are like water. So unevalue bafethu. It doesn't matter ukuthi uhlala emkhukhwini, uhlala ema-suburbs, uhlala kuphi mara unevalue lapho khona. Yazi amanzi bafethu, if you know, amanzi eKasi ungawathenga nge-R5. Mawuphuma uthi uyangena e-4ways wathole ethi boma 15 rand. The same water la ayi-5 rand eKasi. Mawungena eSandton athi 20 rand. Ungena egarage efike ethi 25 rand. So unevalue. O either source hantle motivation ya lava sana. Ke batla o tsebisa hore you are the best. O ntho nanang hore wena o yona. And you have to know how na motho o mong mo lefatsheng o tshwanang le wena. Presence ya hao ya hlokahala lefatsheng. And you have to know that what's about king through the west you still the best no matter what. Ndanam sinamabaka sinenkinga. Ngicela sidile nale case esinayo today. Uyangithola? Hayi ngiyabonga scheme sami. Shosho. Ungawaja. Ungawi wena. Hey, wait king. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got Chef today. And that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today kin box setsuke oslungile. A what's about os blue ke na le bothatanyana. A re mo jarateng ya heso. Ke dula le moaka le boyfriend. A re so os blue ke utlwa ka di rumors ke utlwa ka ba frotsu. Ra man chomi ha o le siyo. The way mme wa ha o le boyfriend o ba tshwaranang matso ka teng a re understand chomi. Batho ba ba utlwana a os blue ke utlwa nje hantle ke senyehile mo moyeng. A os blue ke kopa fela letleng lona le Josie Bioscope le tlo nthusang le tlo mpontshang hantle taba e hore bothata ke eng ka mme on jollang le motho le hore boyfriend yona o fiwa ke eng se batla se bete sa hore sorry guys a date mme wa ka. So guys ntho tlo etsang ke tlo tsamaya ke lo sheba o slungile hore ntho bohloko ha kana e mo tshwereng e etsang hore mme a jole le boyfriend ae ke eng ke gutle lena. Yes baby. Jala motho omholo ne se re lahle ya bathong o se re be re tla ka mo. Hayi nginiphele location ngoba iyona eyaziwayo la endaweni. Hayi okay akunankinga ke. So here guys I'm back again Oslungile my sis. Ne ke kopa tse di viewers tsa Josie Bioscope why o re ngoletse. Yo sisi ngibhalele ku Josie Bioscope ngoba nginenkinga la nomamami nomuntu wami. So umamami ngathi utshona nomuntu wami kodwa noma nginganasho kodwa abangani bami bayasho banokubabona behamba emaclubini ebusuku mina mamami ngazi ukuthi akekho. So nginale nkinga leyo ukuthi ngicela ningixhumanisa nomuntu wami ngikwazi umuntu wami ukuthi sikhulume naye ukuthi kwenzakalani phakathi wakhe nomama. Also abangani bayasho sisi ukuthi umama bayambona nkare vele ubusy le motho wa hao. Nami ngiyasola vele umama nje yabona ifoni yakhe angisayithinti kunento esolisayo ukuthi laba kunento abayenzayo banohlala boyithunji angisa-understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo. So wena uhlala ne boyfriend kini? Ngihlala ne boyfriend wami ekhaya kithi. Nilala kuphi endlini or lena le room kamonto? Silala ekamereni khona phakathi endlini. Khona phakathi. So wena nomuntu wakho nenza uma sihlalisane awushada? Asishadanga siyajola nje boyfriend yami nje. Ninabantwana no boyfriend? Sinabantwana abayi2. Okay. So guys ke osi wa chola mutlo re mme o busy le boyfriend ba khotsi ba tshotjalo. So o batla hore hantle wena osi Josie Bioscope today you thuse kang? Ngifuna ukuthi ngibene umuntu wama confess ukuthi why a busy nomama mami ngoba vela ngithi ama rumors lengwaziwayo. Anginasho ukuthi kahle kwenzakalani phakathi kwabo kodwa ngiyabona ukuthi kunalento errong yenzakala phakathi kwabo. Ngifuna ukuthi ningikhulumele nomuntu wami ukuthi lento ayenzayo yenzela ini why ajola nomama maphinda ajole nami. Sisi umama kuphi? Mama msemsebenzini. So masifike endlini sofika sifonela umama mami ngomuntu wami usendlini. Akunankinga ke my sis. Sizokuzama ukukunceda Josie Bioscope asizozama sizokunceda. Ya understand. So ngizozibuza nami ngiyazibuza ukuthi kusuke kwenzeni ukuthi umzali adlela umntana wakhe understand. Into ebhlungu kangaka. Kubhlungu she mama mami ayenza ke imibhlungu ngalendlela le. Angazi nami ukuthi kumele ngenze njani nakhe ekhaya singangena la. Oh cameraman usarikena mona ne. Nawe bosilahlile man. Bosilahlile siphuma if besidliwe izinja ubonile lapha. Kuba uvele wathi bafethi izandla ekoneni kwi double store enobu green besoyibona hayi. Nami ngine stress phela lento le ibhlungu kahle umama mami ngeke angenze so vele into mayiso ya confuse nje.
angazi ukuthi kumele ngithini. Alright. Dumelang. Askis. Uzositshela mama singena phi? Ke kena kae motho mo? Hey, ntwana le nna ke a bona ga Lesihamba silandela wena ma. Izinto Haibo. Wetsalang. Dumelang. Yini le manje? Yo, ubhizi nomamami ilento le. Oh, my sis wena awuthanga umama wetsalang. Mina ngazi ukuthi umama msemsebenzini yo. Yavazi. Ubani lo? Nenzani lento le behlale ngizwa le ngakho ngingamashow ukuthi ngempela nayenza. Batho babahulu motho omhulu ke ntwe liring umama Mama ngazi ukuthi usemsebenzini ufunani la? motho omhulu wena why o ja motho wa ngwana hao Mama wena why mama? Bothata Mama ke ungenza so. Why mama ujola nomuntu wami? Baby why umsebenzi wena sisi utho mama usemsebenzini Umama ngathi uthi usemsebenzini mama ngathi ubhizi nomuntu wami la mama ufunani la? Ngeke. Bengicela wena ukukuxplainela baby ba ulimenemene ukuthi kuzoba kanje. ulimenemene Ukuexplainela. abuthi ulimenemene Ngicela ungikhulumele nomuntu wami. hayi nguke Umuntu wami. umuntu wakho omfebelayo Mama why tabulela. motho omhulu wawetsa so no go dira situation no go dira e be ke re ke kuzwa le ena fela no go ikutswelena why motho wa ngwana hao kopa o atemele motho omhulu please this snacks wena una le enga ene une attitude and wenza ishit Mara umuntu wami ngifuna umuntu wakho kanjani udla nomamakhe bawufuna ukuza ukuthi umama Ukhulume utaste naye, ngifuna ukukhuluma la, ngifuna wena bawufuna ukuza ukuthi umama wakhe utaste kanjani ngifuna ukukhuluma baby pe. So ufunani kumamami yini ongayitholi kimi uyifuna kumamami? Yini ongayitholi? kumamami? ufunani kumamakhe khuluma Explainele sanda sami. explaina ini Ngena la endlini ngithola umama wakho uhlele ewane, bengihleli naye, ayikho into eyenzakele la. Wena udlamina udla umama. khopela tsa re go se ditaba re batswa oh sikyo mamele oh si isiphuphu Wislima mama wena wayenza so why mama Samoshero wami lo mfethu ngikhuluma naye. lovers ichari wakhe udla umama Ngikhuluma naye mos. motho omhulu ke usikalla mama ollela ngo robetse le motho wa ngwana no go etsa jwang be ke re ke kuzwa le ena fela o sa go mmereko no go ikutswalena no go ikutswalena e be ke re ke kuzwa le ena ga re o ile mmerekong motho wa ngwana hao ngekele wena slima hayi wena awuzophaphela lapha uyaphapha Baby, uqabanisa nomama izwa mamela. Umamela ini? Mamela. hamba ekhabu sisi ngicela before nimxosha sisi lalela my sisi wo abuthi akisebese muthi bobolo wo ngicela ume kancane break up over kancane uyakasa ake senzeni kanje my sisi ithi senze so kopa mamele mama hao awubani ke utlwile go ntsolwana wa utlwa gore mama o mama no go etsa motho wa ngwana hao be ke re ke kuzwa le ena go kala re o ile ko moshomong no go ikutswa lena ka motho wa ngwana hao mama ke dintho tso di etsang mama mangisemsebenzini mama ubhizi nomuntu wami wena mama mangisemsebenzini ubhizi nomuntu wami tshwara ngwana ka tsa re lokise ditaba wa mo rata ngwana hao ke mo rata too much why mama ungenza so re lokisa ngwanaka inkinga yakho mama ke eng wena o qetele o ne o se o qetele go galla boyfriend ya ngwana mohlomong nomuntu wami mama o ne o galletse boyfriend ya ngwana e be ke mogalla ka bokala re o ne o galla boyfriend ya ngwana motho mongwe e be ke to dira Why no say ipatlela le le papa o vele re kgaomana so why o tsatsela phandle mama why ufuna umuntu why o ne sentsane o dumella ngwana a dule le boyfriend jarateng o tseba go tlo nyorelelwa boyfriend why o ne o dumella ska tse gore tlo tseba ngwanaka be re ra mama ke ntho tse snacks tso di etsang di ditshila kopa ntshwarele ngwanaka tla re bolele ke ungenza so mama why motho molo di fail ntho tse sikhuluma fail wena text lima angisafuni hambe ekhaya wena uthi ufuna ini skipa sakho Usiza into naye uthi nomuntu ufuna skipa wami. sakho Yangilandela iskipa sami. yazi wena futhi proud wena ke athi ke ngikulungisa ngento eyi-1 why udla inkukhu namacanda wayo udla umama Angazi lutho mina kwenzakala. Ayikho into yenzakele. yakho ayikhona ukuzicontrol Ayikho into yenzakele la. ayikhona ukuzicontrol uyazi ukuthi Ukhuluma ungakhuluma nomuntu wami. nomuntu wakho Ungazosijwayela kanjani? wena, ungazosijwayela wena. uyaphapha inkinga waphapha wena Inkinga yakho. waphapha wena So kwenza umzekelo ngawe lapha. waphapha wena Ungafundisa uwafeba and ofeba nale bana Kumele gate ubani. Bengicela iskipa sami ngivayo. Sokulandela ngesikipa sakho. Ngika iskipa sami. ba re tlo latella ka skipa ska re phaphela wa re phaphela ha uyasijwayela kabi tshele motho o moholo a etabe ya lona e bima motho o moholo nna ke batla go fa e re ko advice ko motivate I know I'm young mara ke batla go swetsa ntho e-1 wa bona ntho o e entseng mama e ditshila e faili haholo ke bo faili ene bo faili bo bonkutlisang bohloko gore o qetela o se o robala le motho wa ngwana hao
ngwana o reng ke ngwana ha o motlisitse lefatshe ngwana o reng o tshepile a ke tsebe ha o tlisa kona bohloko ra mathele kae wa nkutlwisisa bona o no sa tsebe ke a tseba we learn from our mistakes mara ke batla o jwetsa motho o skebe wa hlola in the next coming 5 years ha no utlwa motho mo o galla boyfriend a ngwana nkabe ba bangata di boyfriend ka montle o rata di sugar di bentane mama ebe ke na le feelings for o yena na le di-feelings man di qadile neng di-feelings ke gale nna le ena di tlile jwang di-feelings ke gale re ha utlwana ne a qeta o tla le ngwana wa utlwa wa mogana papa o le re o tlhokofala jale so ka ha ntate ngwana wa na hlokafala wa lakatsa ntho ngwana o hlokafaletswe ke ntate wena o qetela go bala ngwana ka gopela o ntshwarele gopela o ntshwarele mama why ungenza so mama sikanjani mama wenza so ulala nomuntu so ya ke kwa ke mara wena ha ne sentsane lile la ba intimate no wazang ne le sunana fela motho ya be re no sunana fela so mara motho mo lo bona gore hantlantle ke pelo e faile jwang yo motho ya wona ke bile ro ke bosatane yes ke bosatane ke tshepa gore motho moholo o tla invite ntate modimo ha ga pelo ya hao le gore next time into so se ka hlola etsa hao anginayo ifamily umama kuphela engihlala naye mara mayenza so sho ukuthi angazi ngizokwenza njani asekhaya asekhaya abekho khona re lukisa hlala soyithuna umama besifuna ukuthi mama ini ezolungisa mama sesixabanile obvious mama sibanga boyfriend for ini mama into ngithi kumele si-involve ifamily abantu esibazonihlalisa phansi at least mara ngibhekane kanjani nomama makusonga awatsiba ke ngwana tlo go jwetsa maisisa ne tlo go jwetsa o swaka ke a tseba ntho e bohloko mara ke mme wa hao le ena wa mohloka bophelong mara mama ntho o yentseng nna ke a ke re e right a se phoso kosa ntho ngwe ngwe o e etsang o na lo ba le ha o le motho o di etsa a ke se blava se nka ba jwang ne se phoso o yentsa ngata e senga iwana yone ke ntse ke dira vele ande ke motho wa ngwana me re ko vele ke robala le yena ya bana ne se phoso no tlo etsa pela ngwana o mara ka ba ha ne ile mistake o no tlo etsa pela ngwana ha wa ne ile mistake but because of a mistake no se etse pela ngwana o no mo emelo ga a tsamaya ya ne se le satan mama dlala ka pelo ya hao mara ka tlela motlo o jaja ke tletse mo fela o tlo eletsa go tseba keng mama kopa se ka hlolo etsa ntse jwalo invite ntate modimo ha rapela hao rapela le go ntse so le next time a se di fitla o file ka reng no o so o fila o batla o robala le boyfriend a ngwana o bo kentse ntate modimo ha rapela hao motswa ene kwa ne boyfriend usazobuyela kuyo angibuyeli kulowa angisamdingi ngicela ungasamlwisi ngoba kwayena mncane umama mdala kuye umama bekuye ngabe ingqondo yakhe ize yakhula kulamntana wamtshela ukuthi yazini papa umuntu omntana mumncane naye singamblame aliwana ne umama naye umama uyena obe wrong mama wena why ungamtshelanga lo mntwana ukuthi mncane because la thena uyanthanda naye ndiyabona angeke singeke sikuvelise okuninzi kumakhamera ne benicela ukuthi nithethe nani njengaphakathi akunangxaki intwana yami ningangena nithi ngivale show ngizalandela nice go ngata guys hey my people wa itse ke nna ke felletse ke mantswe ke felletse ke matla hope le lona le bone re tse re fitla mo re thotse mama le busy le boyfriend ya ngwana ke ntho ke tshong ke rena mona guys ka tlela o tlo charge because of yetsa mosebetsi wa ka mara ka nako ngwa ha motho a le gong ke bona ntho tse di leng snacks guys go moholo go monyane ke tlo jwetsa ena ke no patela ke tlo jwetsa straight mahlong a o wa tseba keng ntho o yetsang ke satane ntho o yetsang impi ntho o yetsang wa tseba keng gore if le wena le mo situationeng e tshwanang le ena o ska ba le balela fela go emailela ko josiebioscope.co.za ke a le rata kaofela I'll see you in the next episode. Guys, ke keneng hantlante ke kutlwa gore le nna ho etsahalang ke a le rata yes baby.